Učesnica elite je ostala bez dečka zbog vrele akcije pred kamerama. Skandalozan snimak izazvao totalnu pometnju, njeni najbliži u šoku. Novi skandal trese Elitu 8. Ana Spasojević, učesnica reality programa Elita 8, privukla je pažnju javnosti nakon što je uhvaćena u intimnom trenutku sa cimerom Danielom Munjezom. Ova situacija izazvala je različite reakcije, s obzirom na to da je Ana ušla u reality kao zauzeta devojka, koju napolju čeka dečko. Nakon što je Ana ušla u krevet sa Danielom, njih dvoje su razmenjivali nježnosti, ignorišući prisustvo kamera i drugih učesnika realitija. Sudeći po njihovim postupcima, čini se da im je maženje veoma prijalo, a Ana nije pokazala znakove brige ili kajanje zbog svog dečka koji je napolju. Iako i dalje ne priznaju vezu, oni sada već spavaju zajedno i imaju vrele akcije pod pokrivačem, pa se da zaključiti da Ana više nema dečka u spoljnom svetu. Ana je otkrila da se dogodio i prvi poljubac, a kako je Munjez poznat po neobaveznim vezama, mnogi pretpostavljaju da će mu Ana biti samo usputna stanica, odnosno da će biti još jedna u nizu. Emotivno sam zauzeta, ali to je sve, ne bih ništa više na tu temu, rekla je kratko Ana pred ulazak u Elitu 8. Podsjetimo, učesnik Elite 8 Daniel Munjez prepustio se prethodno strastima sa Kristinom, sa kojom je imao žestoku akciju u toaletu, ispred kojeg je dežurala njegova bivša devojka i partnerka Ivana Keneški. Njih dvoje nisu marali za nju, već su zatresli zidove kako bi imala šta i da čuje. Inače, u ovoj sezoni teško isprati ko je sa kim, pošto se između sebe u više navrata nekoliko parova izmenjivalo, pa je tako Munjez već bio u krevetu sa Ivanom, koja je bila i sa Urošem Rajačićem.